Nas u Bosnjan Gamer. Danas igramo, večeras mislim, vjerovatno treću epizodu onoga Minecraft preživljavanja. Vjerovatno ćemo sada da kopamo više, pa idem napraviti krampu. Malo sam drveta tu uzeo da imam, ali idemo sad krampu napraviti. Znači prvo što mi treba je ugalj. U prošloj epizodi kad smo se oprastali sam uzeo Endermanov oko. Ovdje piše krajnji biser, ali dobro. Sada ću napravim to. I stanite, imam ovdje, mislim, ne tu. Imam tu malo toga. Sad ću da napravim to. To. Stvar treba ću mi, stvar neka. Samo jedno drveno. I ovo da uzmem. I to. Idemo da kopamo. Ajde, moram naći neko lijepo mjesto. Kad se ide ubrto. Ja imam jedan svijet ovako. Popeo tu, vidio ugalj, kopu dole. Kopo. I još nikad vam, još sada znate, ja još nikad nisam u Minecraftu na kompjuteru našao dijamante. Na mobitelu sam prije igrao, znači, znatno više nego ovdje. Ali dobro, šta se tu sad može? Znači, šta mi je najgore ovdje? Veštice. Kad te dođu, ja se saserim sa, šalim se, ljudi, vi sve shvaćate ozbiljno. Ja jedem sirovo meso, sad ću malo nakopat. Jaj, diorit jeboli mu matira. Nervira me, znate. Tu. Vidite. Ja ću gledat dole, kad ne budete vidjeli, izvinjavam se. Zbog toga već pomalo ne vidite, mračno je. Ali kad niđe ničeg nema. A dobro, i u Srbijane se ne vidite odmah sve. Dok ne nađe uglja. Stanite. A će vam biti mrak, ali tražim ugalj. Ali niđe uglja. Ništa. Idemo mi uzad da vi vidite. Jebote, ali me prepade. Znate kako sam se prepuo? I ove krave pobijati jeboli matir. Ubim! Trebam krzda. Kada niste bili napravio sam ovo, ja sam imao puno krzna. Što baci mač? Ima tamo jedna krava, a nije ona krava. Učinila, a jest vidi. Nisam ja toliko čorak, ko šta mislim da jest. Ubi kravu, ubi! Kako su ovako? Baguje, jarane moje. Al, baguje. Jeste vidjeli baga? Krava poleti, znači poletla, doslovce poletla krava. Još silujem ove krave. Pravi manijak. Hvala. Hvala vam. I ovo teđe mi kuća. Ubit ću se još. Ajde, tamo. Ubi, Srbe! Šalim se ljudima. Nemojte se naljut, vi Srbi. Ali to je ono kaže se, ubi Srbe! Tak sam ja, ono, zezam se. Kad se igramo, mi idemo, ubi! Ali dobro, prosto svi koji ste srpske vjeroispovijesti ili živite u Srbiji, izvinjavam se, to sam bila šala, nemojte da shvatite to preozbiljno, jer vam šalu za šale. Znate onoga, Bosnjan Gamer, on više ne snima na tom kanalu, ali on ide sa mnom u razred. Znači, pitajte njega. Meni on ništa ne vjeruje, nikom ništa u razredu ne vjeruje.
Šta god me pitaju, ja se šalim. I onda ne znaju više kad se šalim, kad se ne šalim. Ja jednom došao, umrla mi bila baba. Jer umrla mi baka. Mogli učiteljica kuću, umrla mi je baka. Jebote, kriper. Kaže učiteljica meni. Krna, nemoj lagat da ti umrla baka. Dođi. Dođi, mamu ti jebim. Dođi, mamu ti jebim. Mamu. Mamu. Ljudi, ja ne znam kako se TNT. Mislim, kako se slaže, jer na mobitelu sam bila pešalta. Ovdje se spamnuju zato što je mrak. I osva. Eto ga. Patrofne! To su kožne hlače. Ja samo od kože, brate. To je vrijedno koža. Jel tako ljudi jeste? Ajmo ovo drvo da kopamo, treba će nam puno drveta. Mislio sam još kuće malo napraviti. Planiram nešto uraditi, ali to ćete vidjeti. Znači, Bože će biti kuća. Znači, Bože će biti kuća. Ljudi, sad će još malo završiti epizoda. Šuti, snimam. Šuti, snimam. Sad će još malo završiti epizoda. Ovo je moja baba. Dosadna. Kada stalno nešto priča. I onda će mi pokvariti cijeli video, ali nema veze. Hajde kod nje ispavam, ja rane. Nema veze. Ljudi, to je bilo sve što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedećoj epizodi. Ćao. I samo da vam kažem sretno i nemojte se uvrijediti zbog onoga ubisa.